You will be familiar with the pressure on our electricity network and the impact it is having on the South African economy. Bengameli Sri Ramaphosa useningizimu Afrika enelithembele ukuthi itawuhlomula ukubambisana live leNetherlands leDenmark ekuphehleni amandla agesi ngakusebenzisa imvelo. We had a discussion with our client, Mr. Tindzaba, and we came to an amicable agreement that there won't be further instructions from today for me and Mr. Dom. Kulindeleke ukuthi kuboshwe abanye abantu abathathu eqaleni lekweqejele kwembulali nemidlalo uTindzaba. Lokho kwenteka nje Besta sewunemmeli lomusha. Ngiyathandaza every day bangifumane la collab. Senifumene ngize standby. But ke ndathandaza ndiye kwi-final. Isonzele indlebe emhlaba labasikade ibhola etinyawo nekungumchutho lanelafise ukuthi ubona adlala kuwo sinazo ntshoda leminyaka eli-17 langabe tinto tawugcina timhambele kahle. Ngoba kuhle hlangana emzabeni teSiswati la kwe-SABC yake sibukele thamba embili lomuhla. Chumana ne-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngentiphi tinkikathi nikhungetsene ngomphakathi. Sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Bengameli Sri Ramaphosa useningizimu Afrika enelithembele ukuthi itawuhlomula ukubambisana live leNetherlands leDenmark ekuphehleni amandla agesi ngakusebenzisa imvelo. Bengameli uvakalisele ukunakamukela bondvunankulu balamavela amabili Mark Rutte waseNetherlands naMette Frederiksen waseDenmark ngelivakasho lwabo lusemthethweni kwelive. Kusayinde ivumo yokusebenzisana emkhathini kwalamave lamathathu. Lelive kulinzeleke ukuthi libuke tinvodakalo ngelithemba lekuthi uma kuhambe kahle litawuthola kusiswa kwetimali lokwanele even laseDenmark nelaseNetherlands kude lwisana lenkinga yagesi lehlasele leli. Kuphehla gesi ngendlela evuselelwako, kuphehla ihydrogen ngetindlela tekusebenzisa amandla lavuselelwako, kanye nalokuguquguquka kwemandla ngilokunye lokuhamba embili ngesikhathi labaholi labathathu bahlangene. You will be familiar with the pressure on our electricity network and the impact it is having on the South African economy. For this reason, your visit and our engagements on closer cooperation in the energy space are very, very opportune. Renewable energy forms an increasingly important part of our energy mix, and it is vital to both the achievement of a just energy and greater energy security for us. We hope to benefit from closer cooperation with your countries in this regard, and we really appreciate the interest that your two countries, including your various companies, have shown in this sector in our country. Kanti labondvunankulu ababili batibophelele ngekusekela lelive kuhambeni kwalo nesikhathi kutemandla. The main focus is on energy transition, and there is a huge opportunity. And the deal with this and make this happen if the people in our countries understand that this is not only about energy, but it's also about jobs, future economic growth opportunities here in South Africa, and of course also in Denmark, Netherlands, and I also hear, I'm listening very carefully the talk we had about climate change. We know you are facing some national problems on energy security, especially when it comes to electricity. You also face some problems with youth unemployment like many other countries. And we are facing some of the same problems because all this relates to the climate change, which we have to combat. But at the same time, we have to do it in a just transition way to create more jobs. Lokuvakasha kwalabaholi ababili kuyosita ekuthuthukiseni imiklamo yetemandla kuleli njengoba lelive lisabuka kabantu loludzaba lwekuphehla igezi ngendlela levuselelwako. Kulindeleke ukuthi kuboshwe abanye abantu abathathu eqaleni lekweqejele kwembulali nemidlenguli uTindzaba.
umshushisi Silo Matloho utshele inkantolo yamanje eBloemfontein ukuthi basaphothula imininingwane yamakhala ekhukhwini nestatement tasebhange. Kufikela nyalo sekuboshwe abantu abasiphohlongo ngekusita best kweca ejele laseMangaung ngenyanga eNkhwekhweti nyakenye. Kubonakala kwangathi abahlali isikhathi lesithe bameli baBesta bameli bakhe lo advocate Jeremy phela nemmeli lolawulako Tirele Zindo bahocile kulecala baphinze bashiya Besta lapho aqala khona. Labameli abakativeti izathu flat bende ukuthi bashiye ngenyanga eNkhwekhweti ummeli wecala waBesta Rael Ishmael naye washiya phasi kulelicala. Besta uqinisekisile ukuthi ichubekele embili sota umela Nkabelo Martin. We request to bring an application for recusal on this matter. Myself and the instructing attorney, Mr. Ndo. We had a discussion with our client, Mr. Tababesta, and we came to amicable agreement that there won't be further instructions from today for me and Mr. Ndo. I'd like to confirm that I'll be assuming mandate on behalf of Mr. Bester in this matter. A date for further investigations has been arranged between the state and the defense. I think it's the 8th of August 2023 for further appearances. Umsolo wemfica Zando Moyo loboshwe ekugcineni usekelile isicelo sakhe sebhayili. Umeli wakhe Bonelo Mathu uqinisekisile ukuthi kude licala lelibukene naMoyo kepha kaqinisekisi ukuthi wakwatfolakala nemacala lamanye phambilini. Luphiko lokushushisa luthi baningi abantu labasatawuboshwa kuleli cala. Kusenjalo manje Mohlolo Khabisi usicithile isicelo semsolo wesibili sekungavele enkantolo nakuphindze kuhlala enkantolo. Ummeli lomusha waBesta ucele ukuthi iBesta avele isiqu sakhe enkantolo nakuphindze kuhlala enkantolo lekuyindvu labangakayiphikisi. Mvunankulu waseMpumalanga Kapa Oscar Mabuyana uthi nakasemele sikababhisa isicelo sakhe sekuseliphelelo esayulu kuye lusalulwe njengalungekho emthethweni utawuphinza aphikisa nalokuvalelwa ngaphandle nekhociswa kokubhaliswa kwakhe enyuvesi yaseFort Hare. Lokuthi emva kokuthi inkantolo ephakeme yaseBhisho ivimbele liphiko lamacala akhathekile ukuthi luchubeke luphenyo lutsabelo Tindzaba Mabuyane lokungaphathi kahle nekungalandzeli inhlelo etingito ekukhisheni kweticu tema-degrees eFort Hare. Kusicelo sakhe Mabuyane uvete ukuthi lolu phenyo luyamhlukumeta luphindze lumhlaze njengoba avele kafishane enkantolo ephakeme eBhisho namuhla. Lo mvunankulu uye wafaka isicelo enkantolo ephakeme eBhisho ukuthi lolu phenyo lwe-SIU luthathwe njengalelo lelingekho emthethweni lelingakavumeleki. Umehluleli Thandi Nomeni uthi bonke labathinzekako kulolu dzaba kufanele batibone ngetindleko tabo. I-SIU kanye nenyuvesi yeFort Hare basabukisisa sincumo kanti batawubuye baphendvule ngekuhamba kwesikhathi. Sakhamuti saseRwanda likholelwa ukuthi sabaleka eveni laso ngamacala ekubulawa kwabantu ngebuningi nga-1994 sitawufaka isicelo sekukhoseliswa ngenxa yesimo setopolitiki eveni laso. Kukholelwa ukuthi wakhipha umyalo ukuthi kubulawa abantu abangabadi inguwayeti imbili besive sematutsi libekadze bakhosele esonveni nga-1994. Lo ekunene uvele kafishane enkantolo manje eKapa lomuhla kanti ubuyena amacala angetulu kwama-50 ekubulala. I-Interpol namhlabuhlangene besola bafuna Fulgence Kayishema ngetulu kweminyaka le-20 ngetinsolote ukuthi wabulala abantu labanyenti ngenhloso nekuthi wenda emacala kuhlukubeta luntfu eveni laseRwanda. Lona luneminyaka le-16 waboshwa lenyanga lengcile ePhali lapho bekasebenza khona kulelinye lemaplazi lewayini. Bameli bakhe bathi angeke afake isicelo sebhayili kepha Kayishema uyofaka isicelo sekukhoseliswa ngetepolitiki. The application gets filed online and then we will be waiting for a date, an agreed date and time for him to appear and to have his interview. It's very difficult to say. If I look at the dates at the moment, you're looking at a date in 2025, unless they are prepared to facilitate and bring the date forward. But in all applications at this stage, you're looking at 2025 before you can have your interview. I think in this case, it'll most probably be fast-tracked. Lesicelo sakhe sekufuna kukhoseliswa siyohambisana kanye nalicala lakhe kanzi umbuso uthi lokhu angeke kuthikamete luphenyo. He's not applying for bail for now, but he will be applying for asylum. And the application for the asylum will be done, I think, is today. So we told the court that that application does not impact on the case itself. But we asked that the case be postponed to the 18th of August for further investigation as more information has come up and we are likely to add more charges against the accused.
Umbuso ucele ukuthi lihlehliswe lelicala njengoba kusaphenywa kanzi ufuna ukuthola nesitifiketi lesitawunika emandla ukuthi ungetela amanye emacala lendeka ngaphandle kwaseNtshonalanga Kapa. Lasphetho leqembu labantu abasithupha labashala bokubhizinisi kumasipala we-Dr. J.S. Morocco eMpumalanga bavule amathuba emisebenzi langetulu kwelikhulu. Tindzaba teSiswati la SABC la ubukele khona ukhetse kahle sakwemukela hlala nathi. Kubonakala libuya lithemba kubantu besolo bamele tindlu tibita kancane ngaphansi komasipala weMthonjaneni. Bese kuphele ngetulu kweminyaka lesihlanu solo balinzile. Umklamo wetindlu lobitwa ngethuba lethu informal settlement upgrade bowumile ngenxa yetinkinga etimbalwa letfaka ekhatsi emandi nagesi. Labasemagunyeni bathi lo mklamo lehloswe ngawo kwakha tindlu letingamakhulu lasihlanu utawuphothulwa khona madude. Izakhamizi zaseMalmot bezinethemba lokuthi zizophuma emjondolo ebezihlala kuyo. Kodwa manje amathemba abo abelokhu eshabalala njalo uma bedlula eduze kwalezindlu ebekumele bahlale kuzona. uJabu Majola uhlala emzini owayo nezingane zakhe ezine nabazukulu. Imjondolo yabo iqhele ngamakhilomitha 2 kulezindlu zomxhaso abathenjiswa zona. Ezinye zalezindlu zicikelwe phansi ngemuva kokuhlala isikhathi eside zingenamuntu. Kwathi abantu abangene ngokungemthetho kwadingeka ukuthi bakhishwe. Amalungu omphakathi asohlwini lokuthola imizi athi akakholwa ukuthi uhulumeni uyoke aliphothule lo hlelo lokwakhiwa kwalezindlu. Kade ngabhalisa ngihlezi emjondolo silinde izindlu angazi noma ithemba ngisaluthola yini ukuthi izindlu soyithola. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uthi zonke izinhlaka zikahulumeni kumele zifeze imigomo yazo. Uthi esinye sezizathu esenze kwabambezeleka ukuphothulwa kwalolu hlelo ukuntuleka kwamanzi nogesi. Imali eyengeziwe engu-89 million yamarandi ibekelwe ukulungiswa kwalezindlu. Kule ndaba yamanzi siyimisele njengomnyango kanye nalama bulk services amanye ukuthi sesinikele ukulekelelana nedistrict ngemali engekho ngaphansi ka19 million ukuze accelerate. Umasipala wesifunda iKing Cetshwayo uthi bamatasatasa ukuze baxazulule izinkinga abazithola kulabo ababephethe phambilini. Ngo2011 ngenkathi iproject iqala ababekhona ku-administration ngaleso sikhathi both administrative and political should have made sure ukuthi ama-plans are in line because ngenkathi iproject idesignwa izindlu idesignwa idlule kwi-district yaziswa ukuthi kuzofuneka amanzi angaka kufanele amanzi abekhona. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni usebenzisana ngokubambisana nomasipala basekhaya nabezifunda uzibophezele ukuqapha inqubekela phambili yohlelo lokwakhiwa kwalezindlu. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMelmot. Liqembu labantu abasithupha labashala bokubhizinisi kumasipala we-Dr. J.S. Morocco bavule amathuba emisebenzi langetulu kwelikhulu ngenhlangano yabo. Le business yabo yalokusanhlavana yaqala ngenyanga yenyoni kulo mnyaka lophelele emva kokuthi bathole umhlaba kubuholi benzabuko ibahadla bamosha. Bahlanyela umbhekalanga enzaweni lekamahektara kama-53 kwase kuba ngumbila kumahektara kama-74. Elijongene nokulwisana nendlalo nentswela ngqesho kulutsha nakwabasetyhini. Lo ngunobangela wenzame zokugxotha ikati eziko leli qaqobana lolutsha oluthelwa phiwa umhlaba ongangehektare ezili-145 ze uhulumende waseMpumalanga waphosa esivivaneni imali engangezigidi ezisibhozo zerandi. Ngoku bavuna bakulimile. Becabanga ukuthi after 2 years or 3 years socala si-export ama-greens wethu lapha siyatshala kule farm le at least maybe for neighboring countries like Nigeria, like Africa as a whole. Ngendlela le project ishintshe impilo zethu ukuthi siyakhona manje ukuthi siyenze umsebenzi for abantu abangasebenzi. We are contributing ku local economic development. Sithathe imisebenzi edrobheni sayiletha la ekhaya sazosebenza ngomhlaba wethu. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga ithi konke kuyimpumelelo ngenxa yenkosi ezithe zanikela ngalomhlaba. Uthi zonke izithili zephondo ziza kuxhamla kweliphulo.
asifuni nje kuphela ukuthi sibe ma small scale farmers kuphela, sibe on the product on the primary base of agriculture, but sifuna ukuthi sibe ma active participants. Uhulumende kazwelonke naye uzeke emzekweni ulothulela umnqwazi eliphulo. Sasishilo ke ukuthi kulonyaka njengomnyango wezolimo sizobhekisisa kakhulu ekutheni sisebenzisana kanjani nebukhosi kanye nemphakathi yabo ukuthi lebihlabo labanayo bangayifaka kanjani ekutheni ikwadi kusetshenziswa ngebantu babo, sibalekelele singuhulumende ukuze bakwadi kulwa nendlala nokwakha amathuba emisebenzi. Inkulu baphathiswa umthweni Tsipane umemelele inkosi ephondweni ukuba zinikele ngomhlaba kuba bona benguhulumende babeke bucala imali yokwenza amaphulo afana nala. Kwindaba ze-SABC Ndingumzolisi Goqwana eMarapian eMpumalanga. Sekubutekile mbukile ukuthi ingabe injani imphatho loyithola emtholampilo ngakini nangabe uhambile uyofuna usito lwempilo phendula kanjena. Bengisingalela endaweni engakithi eTrikopisi emtholampilo nangabe ngidinga isito banginceda kakhulu na ukunakekela lokukahle kakhulu. Luhle kakhulu usizo olutholakalayo uma ufika emtholampilo, special kakhulu lo wangakithi nje olapha emame. Hayi kabi angibakhulumi kabi kodwa ngalibazalo mama yedwa abasebenza semtholampilo bonke almost bonke abawathanda amafoni abawathanda WhatsApp. Into nje abantu abayevela behlale phansi bethi dek. Hey inzima msakazo yemtholampilo yakuleli nithi no 5 kodwa mhlalo 6 hours uthola amanesi ayehla ayenyuka awazi enzani uyothi ujikuwa bona sephethe ifama aseyaphuma. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Etimake thelrandi lehlekelo ngamandla nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Lirandi libita 18 randa 59 cents eToyona Semelika, pondo sepitano bita 23 rand 37 cents, euro libita 20 randa 5 cents, and pula libing 1 randa 38. Isonzele indlebe emhlaba labasikade libholet nyawo lakungumcuculwano lafise ukuthi bona dlala kuwo sinazo insho talone nelishumi lesikhombisa nangabe into ihambe kahle. Lo mdlalo wasegqeberha ulukhombisile likhona lakhe lakadlala iqenjini lama under 17 ngesikhathi leminyaka lelishumi lesihlanu. Kepha ke amaphupho akhe wafezeke lula ngoba ukhule ahlupheka. Usinazo Ntshotha ngumdlali webhola ekhatywayo wamanina kwaye useze ngobuso elizweni. NokaNtshotha uthi ufuna ukuba inxalenye yeBanyana Banyana ukwesigxina ngenye imini kwaye neminyaka yakhe isamvumela. Iphupha lakhe ukumela uMzantsi Afrika kwindebe yebhola ekhatywayo, kodwa imeko aphila phantsi kwayo ayincumisi kwaphela. Njengoko izihlangu zakhe zokudlala iGogs ukutsho zingekho kwimeko encumisayo, ufuna iinkampani zabucala zifake isandla. Uthi uza kuqhubeka ezilolonga ngokuzimisela. Beni excited kakhulu, di always ready. Ndafuna uyana ngoku ndiyathandaza everyday bandiyifumane la collab. Kusenifumene ndize standby but ke ndathandaza ndiye kwi-final. Usapho lwakhe luchulumancile ngempumelelo yakhe kwibhola ekhatywayo. So ucoach usicelo nguye wamnikezela ke-City Lads, but ndandivuma ke okoko ileke eza nereport into ethile ndivuma okay makayenze. Usinazo kwiqela lethu unefuthe elihle kakhulu because ungumntana othi xa ekhona wonke umuntu uyonwaba, uyathanda ukucula, so usinazo yena ungumntana oright naxa simbiza sithi nguBailey. Lo kaNtshoka unenjongo zokunceda iqela lakhe iCity Lads eliza kuqubisana neYunivesithi yaseGauteng iUJ ukutsho kwiveki izayo kwibala eWilson Stadium. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndisegqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Nathi lethamba mbili kulugwalagwala FM nyalo ngansimbi yesithupha. Umkhandlu lobukelele Tindzaba tekulwisana nalesifo sengculaza
iSouth African AIDS Council Society Forum wetfule umkhankaso wekufundisa ngamalungelo eTindzaba kuye emacansini lokuthiwa nge-Love Picketing Campaign. Kuyaqhubeka lokulelela kwelicala lelibukene nalo beyindvuna-ke emhloli kulelive Bongani Bongo nalabanye basolwa laba-17 lababukene nemacala lange-64. Sithibeka lapho tolomuhla nasibetolo sikhona simo selitulu. Sale kahle. Ngetelashona ngeTindzaba talo kanjalo ngetelashona ngenaso simo selitulu masibuka ke sithombe sethu kusihlwa namuhla ngolelo muhle akhona ke mathuba emvuli kakhulu kade eMpumalanga nelive njengoba lapho kuyeke la 30% engcenyeni yesifundza ke la eMpumalanga kanti ke mawehla wenshonalanga nelive ngolelo muhle akhona ke lawo mathuba emvula njengoba ubona ke livalile kuleto tindzawo leto kanti ke naselangeni la kusasa mawehla ke ubuka enshonalanga nelive ngolelo muhle sesekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% ngolelo muhle kanti ke uma ubuka ke kakhulu kade eMpumalanga nelive akhona ke lawo mathuba emvula kanti ke ukhona nalomsinga womoya lobanzako bantu ke abagcoke bafuthumale kuleto tindzawo leto kanti ke sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service uyabona ke ngolalo muhle ukuthi kukhona ke ikakhulukati kukhuphuka kwethukuthela ke kwelwandle magagazi leto tindzawo leto ke bantu ke nalapho abacaphele kanti ke masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kusingabe ke emenjani langeni lakusasa masibuka ke Pretoria ngolalo muhle engaleke esifundeni Gauteng nahle lapha ku20 lipholile leto tindzawo leto eJohannesburg lapha ku19 kanti ke mabuye Broncos Parade nangale Carltonville kuyabanza ke kusena ngale Vereeniging njengoba lapha kuye ke la 1 kanti ke Limpopo ngolalo muhle mabuka tindzawo letfana nabo Musina lapha ku22 lipholile leto tindzawo leto kanti ke Liphalale Thohoyandom hle lapha kuye ke la 24 khombisa kuphola nakuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanti ke Tati tiphuma eMpumalanga masibuka ke eLeidenburg lihle lapha kuye ke la 16 kanti ke ekseni ke kuyobe kubanza ngale boMiddleburg nangale Malahleni nje kube lapha ku2 kanti ke Sekunda lapha kuye ke la 0 lipholile ke eMbombela nje kube lapha kuye ke la 20 isifundza KwaZulu Natal mabuka ke Vryheid ngolalo muhle lapha ku23 lokusho ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ke Lady Smith ku21 mabuka ke eKokstad kuyabanza kuleto tindzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 1 ekseni kepha kuyawuphola ngekhatsi ke Temadina kanti ke sifundza Eastern Cape mabuka tindzawo letfana nabo Craddock lapha ku1 lokusho ukuthi kuyabanza kuleto tindzawo leto kuBokomani kanti ke mabuka endzaweni letfana nabo Mthatha lapha kuye ke la 2 lokusho ukuthi kuyawuphola ke ngekhatsi Temadina kanti ke la sifundza iWestern Cape mabuka tindzawo letfana nabo Vredendal lapha kuye ke la 20 lipholile kuleto tindzawo leto kanti ke Worcester hle lapha kuye ke la 15 kanti ke Kapa nakhona lapha ku15 kanti ke kuyobe kubanza ke ekseni kanti ke mabuka eNorthern Cape ngolelo muhle tindzawo letfana nabo Sunderland lawo bebuta ukuthi dingaki tingubo lapha ku-1 njengoba kubanza kuleto tindzawo leto nangale kubo DR kubo Kimberley kanti ke kuyawuphola ngekhatsi Temadina ngale kuBokurumane njengoba lapha kuye ke la 19 kanti ke mabuka ke Free State ngolelo muhle tindzawo letfana nabo Bothaville lithi -2 kuyabanza kuleto tindzawo leto ke nangale kuBloemfontein njengoba ku-4 kepha ngekhatsi Temadina liyo bese liyaphola njengoba lapha ku17 kanti ke Sasolburg hle lapha kuye ke la 20 ngolelo muhle kanti ke mabuka ke tindzawo letfane kakhulukati nabo Ottosdal ngale ke eNorthwest ngolelo muhle lapha kuye ke la 1 mabuka ke Mahikeng lapha kuye ke la 21 ngolelo muhle kanti ke kungakobe ngikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle